республикада үддүтүгер режим повышенной готовности билдирилибите. Ол быгытнан бии поликлиника эме үлетигер олар екирді. Ол күрдік профосмотр, диспансеризация, улахан жонга кыроголорга тоқтотулунна поликлиникага прием практически хуок болду. По острой боли ден ваты тистире ырыйдаган эрекелен көрдөрөлөр. Холобор бүгүнкү күнгө агыс кейгел тиһиден көрдөрөн барды. Кейгеридагана булгуччу регистратурага зоннан вызов аңыруктак. Ол күрдүгөттөн пятница күнтен бийол вызовтары жейлерге жан көрөбүт ырыактар бытын оголору улаган жонору барларын. Бәгәһе алтын вызов кирде, улахан огол кыроголорго. Муну улахан жонга вызовтар быт почти түрдөнчө болан эрелдер. Масынавыт тибетага вызовтарга койтагында бар боло курдугете бәгәһе олем болганы бу район жаалтатыгар Алексей Михайловичка көрдөһөммүн бийлебитер масыны эбинада поликлиник улетигер депитер бүгүн уже хассырда масына көрдүлөр. Централизованный бухгалтерия масыната поликлиникага вызовтарга гыртта бии масыната теңге, онна эбиккеннеме управление образования масыната вызовтарга обслуживанияга ылан бии медработниктар бытын, участковый терапевттар, участковый хестрелери рецепт тахарга, эм тахарга ырыктарга көмөлөстүлөр. Аты билген эменен качылаамы деген кандай? Биеттен договор быгытынан 11 аптеканы көтөлөлү олоробут. Муниципальный льготниктарга ден эмтерин бартын суруу олоробут. Онотон билген өтө улар ибытын кенде жондар бияга келенер көрдөрбөккө желергер көрдөрөлөр. Рецепт бейбет суруебыт, оны рецепттарынан бейбет жем беребит.